Iki cyumweru muri bungabunga ubuzima, ishami rya ryita ku buzima OMS riravuga ko hari bimaze kugerwaho mu kurandura indwara z'inzoka zo mu nda. Bitewe n'ihezwa, kuganira ku ngorane z'ubuzima bwo mu mutwe biracyari ikizira kuri benshi mu banyarwanda. Byongeye kandi laboratwari zo muri Afurika y'Uburasirazuba zirimo kwifashisha imbeba mu gupima indwara y'igituntu. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho mu kiganiro bungabunga ubuzima. Ndabaramukije mwese, ndi Eugenie Mukankusi. Ikaze mu kiganiro bungabunga ubuzima. Indwara zititaweho uko bikwiye ni indwara zitera umutwaro uremereye mu by'ubuvuzi ku baturage. Inyinshi muri izi ndwara zandura zigaragara hanini mu turere dushyuha, by'umwihariko ahataboneka amazi meza yo kunywa, ahagaragara isuku nke, imiturire itaboneye ndetse n'ahaboneka uburyo buke bwo kubona serivisi z'ubuvuzi, nk'uko bitangazwa n'ikigo National Human Genome Research Institute cyo muri Amerika. Buri mwaka abantu bagera kuri miliyari 1.7 bagirwaho ingaruka n'izi ndwara. Zitera umubabaro mwinshi, ihezwa, ubumuga ndetse rimwe na rimwe impfu. Urugero, inzoka yo mu nda ikomoka muri Guinea ni indwara yandurira mu mazi mabi, mu gihe indwara yo gusinzira yo ikwirakwizwa n'isazi yatsetse. Ishami rya ryita ku buzima OMS yizihije umunsi mpuzamahanga wahariwe indwara zititaweho uko bikwiye zo mu turere dushyuha ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa mbere. Ikigo Carter Center gifite icyicaro Atlanta muri Amerika gikomeje gutera intambwe mu rugamba rwo guhashya ubwandu bw'inzoka ikomoka muri Guinea. Ubwandu bw'indwara y'inzoka bukomoka muri Guinea. Mu mwaka wa 2021 habonetse ubwandu bwayo 15 gusa, kandi mu 2022 habonetse 13. Ntibyumvikana nk'igabanuka rinini, ariko iyo uhanganye n'umubare muto cyane mu bice byitaruye cyane bya kure. Adam Weiss ni umuyobozi wa porogaramu y'umuryango Carter Center ishinzwe kurandura indwara y'inzoka ya Guinea worm. We had 6 human cases in Chad. Kuva mu myaka myinshi ishize twavuye ku bihumbi byinshi by'ubwandu mu nyamaswa kugera muri uyu mwaka ubwo habarurwa inyamaswa zanduye zigera kuri 600 gusa mu isi. Muganga Selassie ni umuyobozi mukuru uhagarariye Carter Center mu gihugu cya Ethiopia. We are doing surveillance. Turimo gukora igenzura urugo ku rundi muri buri giturage kigeze kugaragaramo ubwandu bw'iyi ndwara. Rero twabonye umuntu umwe, kandi twamubonye mbere yuko igaragaza ibimenyetso bivuze ko twakekaga ko ubwo bwaba ari ubwandu bwa Guinea worm. Twamugumishije mu kigo gitangwamo serivisi zijyanye no kurwanya iyi ndwara. Umuryango wa Carter Center kandi utanga uduhimbaza musiki tw'amafaranga ku bantu batanze amakuru ku bishobora kuba ari ubwandu bwa Guinea worm, hamwe na programu yo kwigisha abantu akamaro ko kunywa amazi meza, hamwe n'umuhate wo gukomeza kugenzura iyi ndwara. We have to get rid of. Tugomba gukuraho ubwandu bwose mu myaka 3 yikurikiranye. Uyu muhate nugeza ku ntsinzi, Guinea worm izaba ibaye indwara ya kabiri iranduwe burundu ku isi, ariko ibe iya mbere iranduwe binyuze mu kuyirinda, kubera ko nta muti uvura ubwandu bwayo, nta n'urukingo rubuza kuyandura. Mu rwego rwo kumenya byinshi ku buryo indwara zititaweho uko bikwiye zivurwa aho dutuye, turakira muganga Elisha Osati ukorera ku bitaro bikuru bya Muhimbiri ni mu mujyi wa Dar es Salaam muri Tanzania. Neglected diseases face there a lot. There are a lot of neglected diseases worldwide. In Tanzania here we consider five of them. Indwara zititaweho uko bikwiye icyambere ni nyinshi. Hariho indwara zititaweho uko bikwiye nyinshi ku isi, ndetse aha muri Tanzania dufite izigera kuri 5 muri izo, kandi buri imwe ifite uburyo ivurwamo. Ariko akenshi hakoreshwa imiti ya antibiotike cyangwa antiparazite. Iyo twavuga nk'urugero, aha haboneka indwara y'inzoka yo mu nda ya bilharziose, hari kandi n'izindi nka trakoma.
dufite iy'imidido ndetse hari n'ubwoko butandukanye bw'inzoka zo mu mara. Hari ubukangurambaga bwagutse turimo kandi bugikomeje, bumwe muri bwo buterwa inkunga na USAID ifatanyije na leta ya Tanzania. In collaboration with the Ministry of Health Tanzania, for example, because most of these like diseases. Nyinshi muri izi ndwara zititaweho uko bikwiye ziterwa n'isuku nke, inyinshi ziterwa n'inzoka ziba ahadukikije, izindi nazo zigakwirakwizwa biciye mu kanwa cyangwa mu mwanda witumwe. Urugero nka trakoma, isazi nizo ziyikwirakwiza aho zitera amagi mu butaka bwitumweho uwo mwanda. Rero ni ingenzi cyane gusukura ahadukikije, kandi ni ingenzi ko tugira abadufasha mu kwigisha abaturage ku bijyanye n'ubuzima, tubatoza kujya bakaraba intoki. But again, things like worms, they also intestinal worms, for example, they also lay the eggs when there is a contact with the. Urumva tarakoma, urugero umubyeyi ashobora kuyanduza umwana arera. Ni nayo mpamvu yiswe indwara yo mu bwana. Ntishobora kwinjira muri nyababyeyi, ariko nyuma y'uko umwana avutse umubyeyi ashobora kuyimwanduza, cyangwa n'umwana akaba yayanduza umubyeyi kuko yandurira mu gukoranaho. Ukoze ku maso yawe ukongera ugakora ku y'undi muntu, ushobora kwandura trakoma. Rero ntibyashoboka ko umwana utaravuka yayandura, ariko umubyeyi wonsa ashobora kuyanduza umwana yonsa. After a child being born, it can be transmitted from a child to mother or from mother to child. Inzobere mu majwi zimaze igihe kinini zaratahuye ko ijwi ry'umuntu rishobora gutanga amakuru y'ingenzi ku bijyanye n'uko ubuzima bwe buhagaze, haba mu byiyumviro, ku mubiri no mu mutwe. Ubu umushinga uterwa inkunga na guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika urimo gukusanya no gusesengura amajwi ibihumbi no gukoresha ubwenge buhangano mu gusuzuma indwara. Muganga Yael Bensoussan arasuzuma imirya y'ijwi ry'umurwayi, avura abarwayi bafite uburwayi butandukanye bw'ijwi nk'ubwibasira imyanya ngengajwi y'igice cya ruguru, ijwi ubwaryo ndetse n'uburwayi bwo kumira. Yatangiye gufasha mu kuyobora umushinga mushya wo gukusanya amajwi arenga ibihumbi 30 by'abantu no gutoza mudasobwa kuvumbura indwara binyuze mu mpinduka ziba mu ijwi ry'umuntu. Ku bubiko bw'amakuru gusa, ahubwo no gushyiraho amabwiriza mu bushakashatsi bw'ahazaza ku bijyanye n'ubwenge bw'ubukorano. Akorana n'itsinda ry'iperereza rigizwe n'abantu 45 aho bakorera muri kaminuza zigera kuri 12 zo muri Amerika ya ruguru. Basesengura amajwi batoranije mu yandi mu rwego rwo gusuzuma indwara nk'ibasira ubwonko ya Parkinson n'ubundi burwayi bw'ijwi nk'ubwangiza imirya y'ijwi. Iri tsinda kandi risesengura n'uburwayi bw'imimerere ya muntu nk'ukwiheba n'agahinda gakabije. Iyo rero umuntu yihebye, birumvikana ko ijwi rye rihinduka. Ubu bushakashatsi n'umwe mu mishinga ine yo gukusanya amakuru yashyizweho hagamijwe gukoresha ubwenge bukorano mu gukemura ibibazo binyuranye by'ubuvuzi. Basanze hariho icyuho kinini cyane hagati ya tekinoloji dufite iboneka ndetse n'ubuhanga mu by'ubuvuzi. Ibyo bikorwa hanabikwa ibanga ry'ubuzima bwite ry'abitabiriye gahunda. Turatekereza ku mahame aboneye ya kinyamwuga ajyanye no gukusanya amajwi y'abantu. Umwaka utaha nibwo kwandika abashaka gukora ubushakashatsi bizatangira, byitezwe kuzitabirwa n'abantu benshi. Laboratwari zo muri Tanzania ni Nairobi zirimo gutoza imbeba ngo zibashe gusuzuma indwara y'igituntu. Izi mbeba zisanzwe zizwiho gusaka ibisasu zishobora gufasha mu guhindura uburyo bwo gusuzuma iyi ndwara. Izi mbeba nini zitwarwa mu bikapu zizwiho ubutwari hamwe n'abahanga mu bya siyansi bo mu muryango Apopo, umuryango udaharanira inyungu ukorera muri Tanzania ufite inkomoko mu Bubiligi kubera ubushobozi bwazo mu gutahura igituntu. Apopo izwi cyane ku gutoza imbeba gushakisha ibisasu bitegwa mu butaka, ariko kuzigisha gusuzuma igituntu byari ibintu bishya ubwo batangiraga gukoresha iyi gahunda mu 2008. Ubu izi nyamaswa zikorera mu bigo by'ubuvuzi 21 byo mu murwa mukuru wa Tanzania, Dar es Salaam.
Joseph Soka, umuyobozi wa porogaramu y'igituntu mu muryango Apopo, yizera ko imbeba zibanguka mu gutahura iyi ndwara binyuze mu kureha virusi kurusha ubundi buryo bw'isuzuma, bityo akizera ko ishami rya Loni ryita ku buzima OMS rizemeza uburyo bwabo bwo gupima igituntu vuba. Kugira ngo OMS yemeze ubu buryo bisaba kuba butanga ibisubizo byizewe nibura ku gipimo cya 90%. Twakoze inyigo mbere dusanga ibipimo by'izi mbeba byize ugereranije n'uburyo busanzwe bwo gupima virusi byari kuri 75%. Turateganya kongera gukora inyigo yivuguruye kubera ko iyo twakoze bwa mbere itari yuzuye, twizeye ko isuzuma rikozwe n'izi mbeba rizagira kuri 90%. 50% by'imiyoboro yo mu izuru ry'imbeba itwikiriwe n'utunyangingo tureha impumuro. Iyi ikaba ariyo mpamvu zifite ubushobozi bwo guhumurirwa cyane kurusha kuri abantu bo bafite 5%. Rero uburyo busanzwe bwo muri laboratwari bushobora gufata kuva ku masaha 2 kugera yewe kuri 18 kuri buri kizamini bijyanye n'uburyo wakoresheje, mu gihe imbeba zo zizaba zamaze gusuzuma ibizamini 50 mu masaha 2, kandi ubu bwaba uburyo bwiza cyane. Nk'uko bitangazwa na OMS, igituntu cyahitanye ubuzima bw'abantu 1.6 mu bihumbi 2021, barimo 187 babanaga n'ubwandu bwa virusi itera sida. Byinshi mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere biracyakoresha uburyo bwa kera mu gusuzuma igituntu, burimo no gukoresha za mikorosikopi mu gusuzuma igikoroshwa cy'abashobora kuba baranduye iyi ndwara. Ingaruka mbi za bene ubwo buryo ni uko butwara igihe kinini kandi bushobora gutanga ibisubizo bitari byo kubera ibikoresho nkene. Mu kwizera gutsinda izi mbogamizi, abahanga mu bya siyansi ba Apopo na Lancet Kenya bakomeje ubushakashatsi bwabo bugamije kurokora ubuzima babifashijwemo n'intwari zabo z'imbeba. Mu Rwanda ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka 2018 ku byerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe bwagaragaje ko ikigereranyo cy'abafite izo ndwara zo mu mutwe kiri ku ijanisha rya 20.5% by'abaturage bose b'igihugu. Bitewe n'ihezwa, kuganira ku ngorane z'ubuzima bwo mu mutwe biracyari nk'ikizira kuri benshi mu Banyarwanda. Kubera ibyo, abanyabugeni mberajisho 10 b'abagore bateguye imurikagurisha ry'ibyumweru 2 mu mujyi wa Kigali ryiswe Gendana nanjye, mu rwego rwo gukora ubukangurambaga ku buzima bwo mu mutwe. Imurikabikorwa ry'ubugeni Gendana nanjye ribera i Kigali mu Rwanda riragaragaza ukuri k'ubuzima kuri bamwe mu barwayi b'indwara zo mu mutwe n'uburyo bushoboka bwo gufasha abazirwaye. Nkatwe abanyabugeni dushaka gukora ibihangano, tugatanga ubutumwa tunyujije mu bihangano byacu, tugakora n'ubukangurambaga ndetse tugashishikariza na buri wese kuba yamenya kwiyitaho, niko nabyita. Christelle Hase, umufotozi w'umufaransa, nawe aramurika amafoto ye yafotoreye muri Cote d'Ivoire agaragaza abagore barimo gukoresha ibiyobyabwenge. Quand on a fait des photos, quand je leur ai... Babonye ayo mafoto hasohotse ubuhamya bukora ku mitima nk'umwe, baravuze bati aya mafoto agaragaza umuntu nakabaye ndiwe iyo mba ntakoresha ibiyobyabwenge, kandi ibyo bintera imbaraga zo kureka kubikoresha. Muganga Jean Pierre Ndagijimana ni inzobere mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe. Avuga ko imibare ya vuba y'ubushakashatsi ku buzima bwo mu mutwe mu Rwanda iteye impungenge. Ubushakashatsi bwagaragaje yuko indwara y'agahinda gakabije cyangwa se intimba abantu 12% muri rusange, ufasha abantu muri rusange bafite indwara y'agahinda gakabije. Inzobere mu buvuzi zivuga ko kuba u Rwanda rufite ubwiyongere mu bijyanye n'indwara zo mu mutwe bituruka ku ruhererekane rw'ihungabana rikomoka kuri jenoside yakorewe Abatutsi, hakaniyongeraho ikigero kiri hejuru cy'ubushomeri bwiganje cyane mu rubyiruko. Nibyo twari tubafitiye muri kiganiro bungabunga ubuzima cya none. Mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Ku yandi makuru y'ubuzima, inama zagufasha kumererwa neza n'ibishya biheruka kuvumburwa mu buvuzi, gumana n'Ijwi rya Amerika ku rubuga rwa internet kuri wa3.radio.com. Naho ubutaha mwakoze kubana natwe, mukomeze kugubwa neza, mukora kandi ku buryo umunsi wanyu wari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze.